Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Executive Committee jong ke HEDC haka jingelang ling bakat nat ki Kampen Roy Development Department kabala long haka arp sautrik mentau bana jemang arjar kendai kalarai bat menjeru bansam marsiklur tengkah Syaki arp kenaitli konstituensi ki badan hapo put sam jong ke HEDC kabadai nak baha sanpho kulur tengkah mentah la kular daga ministry baya kena ka amount the meaning amount nang kong ki pelai 34 crores de 15 crore ka sa no nama kawan nak ni ka MP election dan re kila kula tu by immediately adin pakala put ni ka MP election ni sabar in supply no ni ka mau the meaning amount no 15 de kene ka mau baro na ibe ya pa ko bo 52 kam de 52 kadai 50 crore 17 lakhs 95,000 kebat ya kene mentah mula ke rai bangin pentrai kam no kerki ya ka atau beribu rupa kumpa apa sikru ni yung ai siki abdisi baro makin pa ya ka recommendation ka proposal bat kumcu ka executive committee bakal la ni kino hitam ke bak kham kerpang bat belum urgent dan ya ako no bat ya kene nila ada bright bat approve the executive committee na bangyat cakmat man pentrai kam no ya ka kawai konsumsi not ambisi kawai ambisi ke konsumsi Namar mentang hadin bingala simlu ke kenega 15 namar untuk ngong ba suami kran ni 34 Mensuanya pun 34 ke andai mentang ni ayo ke cingkok ke besar bagaimana khasan unsa release no ya ka hadin cuma nika election kena bala release dia kini kawan 50 ya kini ke 50 nila ada rai bala approve benda bangin pentrai kam no ya ka ya ki anu kendai ki konstitusi ban propose de ki MDC up to 1 crore to be taken up by the executive committee ya ka amount ke besar